ile renovation ilikuwa kwa JKIA, Terminal 1C, Terminal 1E, 1A, 1B. Tunaona kwamba aswa kwa sababu watu wengi waliona ile uwanja ilivuja jana wakati ilinyesha mvua kwa wingi, ni kwa sababu ile renovation ilifanywa kwa Terminal 1C na E ilifanywa kwa nia ya kwamba hiyo uwanja sehemu hiyo ingevunjwa na ijengwe kitu ilikuwa inaitwa infield project. Kwa sababu hiyo infield project ilihitaji pesa nyingi sana. Ile renovation ilifanywa ilikuwa temporary, na tayari nimeongea na wale contractors walifanya kazi hiyo na wahandisi na wasimamishi wa kazi hiyo, na tumekubaliana ya kwamba lazima hiyo kazi irudiwe kufanywa vizuri. Tunaona projects mingi yenye ilifanywa kwa serikali iliyopita, aswa mwisho ilifanywa kwa haraka na kidogo unaona kwamba haikufikia ile kiwango inahitajika kwa mambo ya projects. Ile infield terminal hapo nimesema KIA wahakikishe wamerekebisha, na ule contractor na engineers walisimamia kazi hiyo lazima wajibike. Watuambie ukweli wa mambo, ile scope ya kazi ilifanywa aje mpaka kwamba ikinyesha zaidi ile airport inavuja.